Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda Burundi TV aho muherereye hose nkuko mumaze kubimenyera ni Hakizimana Jean Pierre ndi kumwe na Geopolitical Analyst Kofi batangiye usuhuza abadukurikiye. Kansuhuza we bwa mbere turi kumwe ndetse nuza kudukurikira kuri channel nawe twizeye ko ari amahoro twese turi mu ntara zombi ngira ngo tumeze neza. Rero discussion turi gukore ku ngingo yateguye ndizera ko ziri butunogere murakoze. Uyu munsi rero turi bwarebe ku byagiye bisohoka ku ntambara yo muri Kongo. Mwibuke ko akeshi yo tuvuze Kongo ijyanirana n'u Burundi kuko n'abantu bari gufatanya cyane muri iyi misi. Noneho uze kutubwira n'ibyasohotse kuri ro contre offensive muri Ukraine nkuko abakunzi bacu bakunze kubidusaba. Ariko nubundi si twagenda tutavuze kuri Senegal uri bwabashe kudukorera commentaire kuri Senegal ko niyo twaheraho kagira ibyo tubwiraho. Twabonye ku cyumweru gishize ubwo President Macky Sall yasabaga ko amatora asubikwa yarateganyije ku itariki 25 z'uku kwezi muri uyu mwaka abaturage bakora imyigaragambyo yewe n'ubushize ubwo yatangazaga ko ataziyamamariza manda ya gatatu nabwo hari habaye imyigaragambyo. Ese President Macky Sall ko tubona adashaka kuva ku butegetsi yaba nawe ari umwagenti ko avuga ibintu akabihindura? Oya, Macky Sall ntabwo ari umwagenti ahubwo ni umu-ally. Kuko umu-agenti twatanze definition y'aba-agenti na abantu urabona hari igihe Amerika ira mu karere kari sensible. None ikabona hari ibihugu biri puissant bifite resulti bishobora kujya muri espace géopolitique Amerika ntibashe kubitegeka. None icyo gihe bareba igihugu voisin bakavuga ati mureke twarume mu mutwe muri icyo gihugu. None bajye ku butegetsi. Niba bajya ku butegetsi ntabwo ubundi babashinzwe kuyobora icyo gihugu babarimo. Baravuga bati mwebwe icyo mushinzwe ni ugutesha umutwe kiriya gihugu tuberetse. Bakabaruma bakabakora lobby bakajya banabaha inkunga bakabafavoriza muri iyo regio. None rero icyo gihe bivuga ngo ni umuntu wagiye barumye umutwe ufite n'igihugu puisa atesha umutwe mu karere wo niyo bituma agent. None rero Macky Sall icyambere cyo ntago yagiye barumye umutwe. Ikindi nure ibihugu baturanye nta gihugu kiri specific bavuga ngo aragishinzwe ku buryo azajya yarumamo imitwe anamenamo n'abasirikare ba Senegal bakirirwa bateza akavuyo. Ntacyo. Bize ngo Macky Sall ntago ari umu agent. Ahubwo abaho yuko umuntu aba umu-ally ku rwego hejuru afite ibindi binashinzwe yaba interne ariko adashinzwe gutesha umutwe. Rero Macky Sall nuko ameze no umu-ally ku rwego rwa B. Umu-ally ku rwego rwa A niwe witwa umu-agent tumaze gusobanura. Ntabwo ari umu-agent ni umu-ally. None wowe ku ruhande rwawe wabushigikiye ko imyigaragambyo yagomeza kuba iyi ngiyi yamagana ubusabe bwa President Macky Sall? Nanjye ntabwo nshyigikiye ko Macky Sall ahindura itegeko nshinga kuko mu bintu byinshi Afrika nuko abaperezida baza bavuga ko ibihugu ari ibyabo batagomba kuva ku butegetsi. Tugize abaperezida bamenya ko itegeko nshinga ryarangiye akava mu nzira natwe twamera nk'uko ubwongereza babayeho uko Ubudage babayeho hari uburyo nta bintu byinshi baturusha nuko baturushije uburyo bw'imiyoborere ari nayo ituma bakora politike nziza ibyara uburezi bwiza imibereho myiza ukabageze hariya. Naho ubundi ufashe ubwonko bw'umuzungu ukabupima n'ubwonko bw'umwirabura ukabupima ntabwo usanga abazungu bafite utunyangingo twishi kuturusha. Nuvuga ngo bo bafite imbyisi bafavoriza ngo bamenye ubwenge. Twebwe nimba umuperezida avuze ngo igihugu ngo ni iki ngo ntagomba kuvaho. Akenshi niyo usuzumye n'ubumenyi bwe usanga ntabwo. Ukibaza kuntu agiye kuyobora igihugu donc mureke dukore kuryo natwe umuperezida azamenya ngo itegeko nshinga rarangiye kamve mu nzira hazundi. Rero iyo myigaragambyo nimba igamije yuko Macky Sall adafata manda yindi atemerewe genda yishyigikiye. Kandi n'abanyafrika twakawe tugira conscience politique nk'iyo y'abanyasenegal ahantu hose umuperezida avuze ngo ndahindura itegeko nshinga tukigaragambya ako kanya muri Afrika hose. Ntabwo Afrika yamara imyaka 10 itaratungana. Urumva n'abajyagaho bahirika itegeko nshinga kuko iyo buri yuhinduye itegeko nshinga n'ubundi uri koreye kudeta cyane bajya bika ubundi umuntu yindi itegeko nshinga bivuze ngo akoze kudeta. Kudeta rero mu byica Afrika. Mu Burayi ho nari umuntu ukora kudeta reka zigira akamaro se ntibajya hora bazikora. Hari umuntu barusha gushaka gutera imbere. Zigira akamaro mu iterambere bajya bahora bazikora buri munsi. Nimba nta nimwe bakora ukabona batera imbere bivuze ngo kudeta ni ikibazo mu iterambere ry'igihugu. Kandi bo none ikindi iyo umuntu yananiwe bo aregura karizayininga. Mu bazungu ntabwo politika ari intambara nko muri Afrika. Kuko icyambere cyo ntabwo bari tribi yobora bivuga ngo nzagumaho.
muri Afurika ngo ni tiribi ngo niyo nyiri igihugu ngo niyo igomba kuva umuyobozi. Hariya nta muntu ujya barumye umutwe ngo usange ngo yarabohoye ngo ibiki. Yego. Ni mpamvu rwose usanga umuyobozi ashobora kuvuga ati ngiye birananiye haza undi. Kuko nta nzigo yamujyanye ku butegetsi afite. Nayo. Nta bantu agomba kuniga. ngo nibo bamujyanye ku butegetsi. Yego. Ntisunda Afurika kuki twe tuzaduhora muri ibyo bintu byo kuvuga ngo igihugu ngo ni icy'umuntu. Ubwo si bijyana se no kuba abaturage wenda bagifite imitekerereze ikiri hasi. Abanyafrika turi indigenous niyo mpamvu tugomba kubivamo. Ariko uzi ko buriya inka. Yego. Buriya inka utayobora iminsi nta inka uyiyoboye uno munsi ukayijyana kwiragira. Ejo ukayijyana kwiragira. Mu bwacyo ukayijyana kwiragira ubwo se ubwa gatatu ubwa kane irekuye yakwicyura. Inka itazi kwandika, itazi gusoma, itazi gutekereza, yaba yiyoboye. None umuntu we amara imyaka 40 akivuga ngo umuntu we ngo niwe ushoboye gusa ngo kumuyobora ngo nta wundi ngo ushoboye. Inka ubwayo utayobora iminsi iba yarangije kumenya inzira, iba yarangije kumenya uburyo ibaho, aho inyura, nta kandi ugasanga umuntu bivuga ngo ni docteur ngo yarize ariko akavuga ngo umuntu umwe ngo nushoboye kuyobora igihugu. Nisumva Afrika tutari indigenous. Ubwo si cyo gihe si byaba biterwa wenda n'umugati ababona yakura kuri uwo muntu. Nicyo kibazo nyine. Umunyafrika yapakiye inda donc ubwenge baburi mu nda. Ora abazungu ubwenge buguma mu mutwe nta nimwe bujya manuka mu nda. Yego. Gusa umunyafrika aramutse atunganya ubundi biologically nawe yamenya ubwenge biologically. Yego. Ariko no mu buryo sociology niho bipfira. Ahitamo inda kugira ngo ahitemo ubumenyi. Yego. Ibyo bintu rwose bizengereje Afurika. Ubundi se kuguma ku butegetsi kwa Macky Sall bivuze iki muri geopolitique, byaba bihuriye he n'ibihe turimo byo gukata ikorosi? Nukuvuga ngo abafaransa kimwe mu badashaka gutakaza niriya Sahel yose. Nureba Tiani yaraje, Tiani ntabwo ari uwabo. Goita ntabwo ari uwabo, Traoré si uwabo. None n'ibindi bihugu birimo ragenda bivuga ati se ko tubonye abafaransa babura umuntu hari none bakabatangiye igihugu kibayitangiye gutungana. Yego. Kabatangiye ngo amabuye na yabo ngo ntabwo bashaka ngo abafaransa ukabona ibintu biri gutungana. Yego. Rero ibyo byose think tank yo muri Senegal. Naho iravuga ati nkuko Bazoum yagiye. Yego. Na Macky Sall agomba kugenda. Buriya bizasakara hariya hose. Rero abafaransa barashaka kugumisha byura baba ally bakuru bakabagumyeho. Niyo mpamvu Macky Sall abafaransa bari kujisha ku buryo donc bashaka kuniyahindura itegeko nshinga. Yego. Surabona biramworohera kuba yarihindura. Noneho rero burya nta muntu numwe, nta mupolitisi buryo urisha imbaraga abaturage. Umupolitisi yagira imbaraga y'abaturage ari ibigoryi. Yego. Nibwo avuga ngo igihugu ni iki. Ariko iyo bahagurutse burya ntago bukibashije ibyo bintu. Twagiye tubona benshi bahunga n'ubundi bihugu byabo, ntabwo Blaise Compaoré twamubonye agenda Jahaye Jame yirutse yaragitaye. Donc Bashir we ntiyaratangiye kuzana ibikoma ngo icyo byose, ariko abaturage bahagurutse ubwo byakurangiranye. Yego. None rero muri Afurika bakora ku buryo abaturage nta rimwe bazigera bamenya ko igihugu ari cyabo. Uzare abantu hose umuperezida atava ku butegetsi. Habari mekanizme zo kukwega kuntu wowe uri icyuka nta jambo ufite mu gihugu. Ariko umunsi wabimenye ababizi neza ko atamara iminota 2 ku butegetsi. Ko nubundi abaturage niyo soko ya power bafite akenshi. Macky Sall rero imbaraga z'abanyasenegal marazibona. Ni mpamvu mu misi yashize barahagurutse atavuga ati no ntago nziyamamaza, baraceceka. Ubu ngubu nabwo yakoze Siranchese ngo arebe niba bari seri. Yego. Avuga ati amatora reka tuyigize imbere gato, yagira ngo arebe use wamujinya baracyawufite. Yabonye ko bakiwufite bakiri seri. Yego. Ntago rwose Macky Sall ntago azayobora manda ya gatatu. Buriya byamaze kwanga. Ese ubundi manda ye yari kuzarangira ryari? Si mu kwa kane se, ni mu kwa kane matariki abanza nka 5 gutyo. Nibwo yagomba kuitava mu nzira. Yego. Nese mbona Ubufaransa busaba ko amatora yakihuta vuba. Gose Ubufaransa si ukujijisha? Oya biriya no kwigarama ngo yerekane ko itari muri ibyo bintu. Donc ofite n'abafaransa no kumushuka ngo akore Siranchese. Yego. Ariko noneho baragushuka abazungu niko bakora bose. Bashuka umwira barakamushora mu bintu. None babonye bitariye
nyuma muri background bamva bari kukwigarama uzarebe n'abantu bashoye Museveni muri Kongo muri izi ntambara nibo bari kumwigarama banamushyira ku karubanda ati uno uteza akavu kandi ari bo barabigushoyemo umva ni ikibazo noneho rero kwa ko bafite institut ziri demokrate yego baba bagira ngo akavuyo kose mubona muri Afurika atari bari bo bagateza impamvu bajya inyuma ati muzane human right mwemere demokarasi mwemere iki byose nyamara ugasanga umuntu uri urangiza ibyo nibo babimusizemo yego so rero buriya nyine Makisari bari kumwigarama ariko niba bamushutse nta kundi reka twigarukire muri Kongo kuko ako kari agaciyemo ariko si bundi buriya Tshisekedi we ubona atazahindura itegeko nshinga. Tshisekedi icyambere cyo arakunzwe dukurikije amatora y'ubushize rwose iriya mirongo twabonye baramutoye yego noneho kuba ukunzwe ntabwo byo bituma uhindura itegeko nshinga kuko n'undi ntabwo waragiyeho ngo wangwe yego Obama nta muntu wari umwanze Biden ntabwo umuntu umwanze hariya yego ariko ntabwo ashobora kuvuga ngo kuba ko nkunzwe muhindura itegeko nshinga no itegeko ntabwo rivuga ngo urariganiriza itegeko ni ugomba kuryuba ntabwo rigomba kukuba yego nimba itegeko rivuga ngo ugomba kuva mu nzira ntabwo mu discussinga n'itegeko ubwo vaho kuko akenshi n'ubundi riba ryaragiyeho nawe ubyemera neza cyane none abaturage ba Kongo bafite conscience politique yego memu na SADC ubwayo ntabwo yemerera abaperezida ngo itegeko nshingamo hariya niyo mpamvu wabonye ko Philippe Nyusi barabimwangiye yego hariya rero Tshisekedi ubwo akunzwe ntabwo yemerewe guhindura itegeko nshinga vuga ngo manda nirangira azava mu nzira ahubwo noneho twebwe ba think tank tuzadutanga ibitekerezo ku muntu wasimbura Tshisekedi umeze nkawe neza yego agakomeza porogaramu yo kugira ute yo kurinda umutekano kuvugurura Kongo yego byaba ari byiza ariko Kongo urumva izabikomeje na wa muco wo kugomeza ihererekanya muri demokrasi ya demokrasi Amerika yisabye urumva ko izaburi gukuri kugira rwose Kongo nta president uzahindura itegeko nshinga ni ibintu byiza cyane. Ikinyamakuru Africa Intelligence kizwi cyane mu gukora inkuru za politike cyasohoye inkuru ivuga ko ku busabe bwa Washington yasabye leta ya Kongo yewe kugirana ibiganiro n'igihugu cyo mu karere. Ese koko urumva byaba ari byo ko DRC yakumvikana yagirana ibiganiro n'icyo gihugu? Ubundi Kongo ibiganiro yakora yabikorana na Amerika. Kuko n'ubundi Tshisekedi ntabwo yifuza kugira Amerika nk'umwanzi. Ariko noneho ntabwo ashaka ko Amerika yumva ko Kongo ari Amerika n'abagenti bayo. Icyo gihe rero n'ubundi projet zose Tshisekedi ya propose azitereka impande ya Amerika. Ngo n'undi ashaka ko baziganiraho ibyo uko ashaka yumva ko Kongo ibaho. Abishyira imbere ya Biden babiganireho. Aho no hava ibiganiro. None kidashoboka nuko Tshisekedi aganira na Museveni. Donc ashagwana na boss wa Museveni twa Biden. Naho Museveni we no. Aharo ni wava ibiganiro n'undi bihora biba hagati ya Kongo na Amerika bihora biba. Yaba ku matelefone tuwara twumva Blinken yahamagaye iki bihora biba kuko ibyo Tshisekedi yifuza ni Biden ugomba kubyumva kuri ino si. Chine nta kibazo, Putin nta kibazo, kibazo ni Biden. Ubwo sumva atari mugomba kuganira. Naho kuganira na Museveni ibyo ni impossible. Kuko Tshisekedi yarebye rezuti afite. Akareba na Museveni zafite abantu batagomba kuganira. Bari different. Puissance militaire ntari kuzimurusha. Lobby ntari kwimurusha. Igihugu kiri strategique muri espace nta kimurusha. None mbwira rezuti isabwa kugira ngo Tshisekedi aganire na Museveni ni iki kinamurusha kubyo cyamuzana mu biganiro. Kiretse wenda ari Amerika nyine ubwo ahubwo Amerika boss kuko Tshisekedi ari wakiri kugira ngo yumve ideology uburyo ko ngomba kubaho niho bagomba kubiganira nuko bimeze. Ubwo niyo mpamvu nyine turi kumvamo ngo ku busabe bwa Amerika. Ese ubundi weho birashoboka ko icyo gihugu cyavana abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo? Noneho rero kugira ngo UPDF ive ku butaka bwa Kongo ibyo bintu nabyo hari ukuntu mbira nkabona ntago byashoka for free.
kuvuga ngo avuye yaraje kubera ko kujya muri Kongo kuri Koruta ya Rubaya no kuri Iranium ya Ituri Museveni yubakiye ibintu bibiri icyambe yubakiyeho nuko abarobiste b'abazungu bana bafite inganda z'intwaro bacuza ama petrol bateye ubwo hari no bashyira abayobozi burayi tubona bari bamugiye strategique ko abahamabuye y'ubuntu arazamuka ku buryo agera muri level 2 urumva ro navayo uvuze ngo ayo mabuye ntazongera kuyabona azahita akora icyo twita shooter libra manuke hasi collapse agejeje politiki imeze nk'iya Komore y'icyuka ya Namibia bya gutajya wumva ya Madagascar none ikindi yakoze nuko interne nimba Museveni ashaka kuguma ku butegetsi bivuze ngo nta business nimwe yemera aho hantu kuko ushaka kugira amafaranga ukarobinga komisiyo z'amatora ukarobinga abaki bose bakamuvana ku butegetsi icyo yakoze ni cyuko nta business baho hantu none bivuze ngo abakozi ba leta nimba nta business zihari bivuze ngo nta misoro iboneka bivuze ngo abakozi ba leta bazajya bahembwa udufaranga tuva muri ya mabuye kuryo na UPDF ibona umushahara uvuye mu mabuye ngambwira ngo aragarutse nta kibona amabuye cyo ni ikibazo urumva amabuye yubatsiyo geopolitique bakona bwa butegetsi interne none kumubwira ngo aveyo for free ntago biri bushoboke ahubwo noneho mu muvano mu rurimi yumva cyo biti saso nicyo gishoboka gusa nicyo gishoboka gusa naho kumubwira ngo aravayo for free nibishoboka ntago nese urumva ibintu yubakiyeho nkweretse siyata ya ntago yakongera kubaho byo ni ukuvuga hari ibyinjiraga yaba atakibona kandi noneho hari umubare wo guhemba abo bakozi yewe niyo UPDF kuko irimo umubare munini w'abasirikare bakeneye guhemba UPDF nakubwiye ngo idafite Kongo ntago yahembwa abari mu Uganda badafite Kongo ntibahembwa nta kintu kimwe gishoboka ese ubundi ko Kongo mperuka yarayiciye amafaranga kuko twabonye Uganda itsindwa icibwa amafaranga ese bwo ntago bajegajeze cyangwa ntibarayishyura n'ibintu erega nundi leta ya Kongo ntago ikeneye ko leta y'Uganda ngo ikorera mu biri ababikoze kugira ngo bereke Museveni ndumva bamujandike mu byaha byabaye hariya none wabonye ko anabyemera ariko iyo nubyemera cyo bashaka no kubyemera ubwo faranga ngo miliyoni 100 bari bamuciye ngo z'amadolari nushaka gumane kuko undi niba kwaka mu bintu ntiwanayabona ayo mafaranga nese aba Kongo ifite bijite ubwo ntago ikeneye Uganda ngo ibeho kabisa kuko andagaza nibyo bashakaga kwemera ibyaha uhakore warumva se bongera kuyamwishyuza rekata barabifitiye rubi yabo bateye ubwo so rero nuko nko bimeze Museveni ntago yakora abasirikare Uganda for free kereka mubimubwiye mu rurimi yumva biti saso bwo abonye bikomeye yabavanayo oya isasu ba mu mushyo mu mutwika veyo neza gutya veyo katurebe byanga binoga hari bizakurikiraho wowe se niki wakora mu gihe nibura cyangwa inama watanga kugira ngo neza iki kibazo kirangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikibazo cyo muri Kongo nimba kintu kidashoboka no kugira ngo kibere ku meza nakubwiye ko cyabira kuri tele abantu bakotsa umuriro kigakemuka ku meza ibiganiro neza umva byashoboka icyambere cyo Kisekedi ntashaka kugwa amabuye y'igihugu nabene igihugu baye nanga ngo ba François Beyana ba Bise yarayabatse ngira ko niyajye ko yabanyamahanga biragoye none na Museveni nawe bitewe n'uko nakwekeye yubakiye ibintu kuri ayo mabuye nawe ntago amubwira ngo ahave for free ku meza ntibijya bishoboka igishoboka ni ikirero ahantu barwanira bahamena imbaraga ziteye ubwo nibwo ari buveyo ejo bundi twabonye haba inama yihutiwe bayita y'igitaraganya aho yahuje ingabo nkuru muri FARDC yewe na Perezida Tshisekedi ubwe yarayirimo ndetse na Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba ese iyo nama kuki yateranye igitaraganya bihuriye he n'ibihe by'intambara DRC irimo na UPDF nkuko umaze igihe byita ngira ngo ikiganiro twari dukoranye nakubwiye ko intambara ungu biri muri rishe icyo twita phase rishe yego ukuvuga ngo
rishe ni uzabyumvana gusa, hari magambo ngiye nihimbira kizima nuko nyashyira kuri terakaraninga. Yego. Nta muntu ufite uburenganzira bw'uko mubaza ikintu ngo nyemeze. Nshobora guhimba ijambo ryanjye. Yego. Pfa kuba ndishyira kuri tele gakora. Iyo mvuze ngo ijambo ririshe no kuvuga ngo bya bice bitatu bigize intambara. Yego. Frontline, propaganda na diplomacy. Nuvuga ngo abantu babiri barwana bose bahisemo frontline. Yego. Icyo gihe iyo ntambara nyita rish. Rero ni rafag de se Tshisekedi propaganda na diplomacy asa nkaho yabirangije afokasinze kuri frontline. M23 yo nubundi hari ibice itagira. Diplomacy ntayigira na propaganda ntayihari. Nayo kuva kera fokasinga kuri te. Icyo gihe rero bari muri phase nziza cyane. Noneho nibayigeramo bose uzajya ubona amanama ya buri kanya yo gukora za mechanism. Rero iyo ngiyo wabonye muri Kongo yahuje ba Bemba na FARDC bakuru na Tshisekedi nijyanye n'ibyo bintu. None bura nayo PDF nayo ariko kwa ama office yayo atazwi aho bakora inama hatazwi ubwo naho barazikora. Yego. Cyakora ntago bazongera kuzikorera habona. Kuko byamaze kugaragara ko Tshisekedi ababareba. Nk'ubu ibintu bakoreye Nyongera. Yego. Na Kicanga mu minsi ishize. Nundi baba bari ngo mu nama. Hamwe twumvaga igisasu cyahitanye hari Tshisekedi ira nama y'amara yireba. Kuko nakubwiye ko afite icyo twita Space Force. Ko M23 bo batangaza ko bari bagiye guhumuriza abaturage. Oya nta kibazo. Ariko bye yarimo arabireba. Yego. Nivuga ngo ahantu hose drone ikameye. Tshisekedi bari kurekara ari kubireba. Yego. Rero buriya ntago bazongera kwikorera ahantu hagiye bazashaka kuzabikora nka Kampala wenda. Jean Pierre Bemba yahise avuga ko mu itangazo avuga ko iyi nama yanzuye ko umujyi wa Goma bagiye kuwurinda cyane kugira ngo utagwa mu maboko ya UPDF. Ese urabona bazawurinda koko? Nakubwiye ko ubundi wo fete kuri ntambara nyarabwo nyankoresha ijambo FARDC ngiye nkoresha wazalendo. Kuko nakubwiye ko nzakoresha FARDC igihe Museveni nawe yemeye ko ari hariya iriya twayita UPDF. Yego. Niho tuzakoresha FARDC. Mu gihe cyitwa M23 bwo tuzadukoresha wazalendo kuko niyo mazina ari compatible. Yego. Za small photo ubwo nizo zazikoresha. Now wazalendo rero ubu ngubu yaza icyo twita special force. Igoma. Yego. Bazanye intwaro zo ku butaka ziremereye. Naya wazalendo yindi bita SADC. Yego. Nayo hari mechanism iri gukora. Ubwo rero ndakeka ariko bazarinda umujyi wa Goma. Tukibukana wabonye na wazalendo bita Tanzania. Wabonye wazalendo bita Tanzania intwaro yazanye zo ku butaka. Yego. Ubwo nuko bimeze. Twabonye Bemba avuga ko hari izindi mechanism bagiye gukoresha. Ese nkawe nk'umuntu ukurikirana runo rugamba urakeka ari izihe? Hoya mechanism ni zisanzwe n'undi nukubombarida utwo duce twose UPDF control. Twose rwose kugira ngo bakore icyo twita base arrière yo gutangiza grand photo. Nta zindi mechanism. Ubwo imbese nukubanza bakayibombarida hiri. Kandi none nyine nakubwiye ko ari gutegura FARDC zirenga 50. Yego. Bagomba kuza kumena hariya muri uzira area zose. Donc na mechanism menshi agiye atandukanye ariko nundi nayo kubombarida izo region. Yego. Ejo Blinken nawe yahamagaye Uhuru Kenyatta. Nabwo bavugana ku kibazo cya Kongo. Ese Blinken ni ubuhe bubasha abona muri Uhuru Kenyatta mu guhagarika intambara yo muri Kongo? Ubundi Kenya ni Auditor General w'ibintu Amerika yifuza muri region. Yego. Tweze gusobanura ikintu cy'abagent. Noneho hari igihe babona bakabona abagent nubwo basizeho ntago bari compatible na region. Oya. Nuvuga ngo nabantu bashaka guhubuka bagatwika region yose. Cyase n'abantu badafite think tank. Yego. Kuko nubundi yo bamusizeho nta kwa ko batemera atajyemera kuva ku butegetsi donc nta think tank abafite. None bareba ikindi gihugu elite kiraho hafi kuya kije kimugira inama. None ureba Kenya ishinzwe kugira inama Museveni. Yego. Nuvuga ngo Amerika nimba ironshinze projet. Abantu bayishushanya neza bakayiha Museveni ni Kenya.
Kenyatta rero ubundi niyo uyobora Kenya nawe bazi impamvu atahamagaye Ruto niyo uyobora Kenya bo baba babizi abazungu baba babizi noneho bashaka kubwira Kenyatta ati projet mwaye mwashushanyije Museveni hari zamunaniye ni mubireke kuko Amerika rwose iri kubivamo ubwo muri make kuba bahisemo guhamagara Kenyatta nuko ndabona no kuvuga ati ya projet twaguhaye ku ntambara ya UPDF na Wazalendo byarabananiye ni mubireke ubwo byanga binoga turahita tubona ibirakurikiraho ariko hari Twitter ya Muhozi nabonye avuga ko agiye kujya kureba Faci bakaganira leta bakaganira ese urumva byashoboka ko Faci ashobora guhura na Muhozi bakagirana ikiganiro Muhozi komedie akenshi binavuga hari yandika ibintu ko kukabona bifite sens hari yandika ibindi bintu nkabona wenda n'uburenganzira bifite bwo kwandika kuko Twitter niye rero kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ko azahura na Kisekedi ngewe uko nyine bazahure ndumva nta kintu nabivuga bazahura afite uburenganzira bwo guhura nabo Kisekedi nta muntu ashaka kwanga guhura nabo ariko se ntibahura se we ntibazahura wenda ku bintu by'ibiganiro reka reka tugaruke ku Burundi gato hari Twitter y'ikinyamakuru kizwi hano mu karere cyavugaga ko hari amakuru y'umwuka mubi muri CNDD FDD kubera ibyemezo bifatwa na Perezida Evariste atagishije inama ndetse bavuga ko Perezida Evariste ari kugerageza gusimbuza Secrétaire Général wa CNDD FDD Bwana Reverien Ndikuriyo kugira ngo atazamubangamira mu kwiyamamaza mu matora ya 2027 urabyumva gute wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi politike y'u Burundi ndayanguye ko kugeza ubu CNDD-FDD ibintu bihagaze neza nta kibazo gihari kiramutse gihari rwose ndi mu bantu baba bakizi rero reka turebe kuri ibyo byuko Evariste atangiye kwerimina abantu kugira ngo wenda batazamubangamira mu kwiyamamaza icyambere nuko Evariste nta hantu yigeze avuga ko aziyamaza manda ya kabiri ku buryo uvuga ngo ari maremina abantu ngo batazamubangamira harano yabivuze oya nta hantu turabyumva icyo ni kimwe icya kabiri iyo umbwiye ngo arashaka kwerimina umuntu uyobora ishyaka ngo ntazamubangamire kuyobora u Burundi ntago bisaba kuyobora ishyaka iryo tegeko nta hantu riri ku buryo uvuga ngo umuntu uyobora ishyaka azakubangamira ikindi reka turebe Reverien Ndikuriyo Reverien Ndikuriyo nimba umuntu ushaka amahoro y'u Burundi ari mu bambere uzumve discours ze nyinshi cyane ntabwo yifuza kavuyo mu Burundi kandi nimba utifuza kavuyo mu Burundi ahambere ubyirira ni muri CNDD kuko niyoboye igihugu nifite abarwana shyaka benshi rero kugeza ubu Reverien Ndikuriyo nta nubwo nawe yavuze ko akeneye ubutegetsi byumbwira ngo azabangamira nde Evariste noneho ibintu byose bishobora gusenya CNDD ntuzabihigire interne uzabihigire Kampala uwo muntu nimba yakubwiye ko biri guturuka interne yakubeshye cyakora kuvuga ngo biri guturuka Kampala twari kubyega examina kuko ho birashoboka no mu bintu Museveni ashinzwe no kuri CNDD birimo umva aho twata tubihigira ubwo se si twavuga ko ari nko mu rwego rwa propaganda kugira noneho rero propaganda zo gusebya Burundi nta kintu zamarira M23 kuri tele niyo mpamvu navuga ngo M23 yabuze ikintu ta propaganda elite ubundi M23 uyikora propaganda ugende kuri revendication zayo nibuza ati twebwe turashaka kurengera uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda bivuze ngo propaganda yubakire kuri ibyo bintu nuvuga ko Kisekedi afite amatama manini ntacyo biri bumane muri zo revendication kuko ntaho bihuriye neza n'ibyo nuvuga ko Evariste ngo ashaka gukura Reverien Ndikuriyo nta kintu bimaze kuri tele rwose M23 ku ntambara iriho ahubwo wowe egera abandi bantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo babwire ariko mwari muzi ko bari abahungu babakemura ibibazo mwabahaye morale mukaba abasirikare mukajya mubashyira n'ibiryo ubikore gutyo none rero ya community iri hanze ibyo bababwira byo ntabyo nkubwiye kuko ntago mpemba
hari amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare bagera kuri 614 muri Kongo bajya gufasha abasanzwe guhashya umutwe wa M23. Ese wabyakiriye gute umuntu ukurikiranira hafi iyi ntambara? Ngira ngo urabizi ko kimwe mu nyene nuko u Burundi bwohereza abasirikare 80,000 muri este ya Kongo. Yego. Rero kumbwira ngo boheje abasirikare urumva ndaraniguriye byeri. Ahubwo ikibazo ngira nuko bohereza bake. Nkeneye benshi bashoboka. Ariko byibura nimba basha kubohereza nuko bumva ubusabe bwanjye. Yego. Icyo gihe ngewe kuri ngemba nishimye. Nuko nabifasha. Yego. Noneho rero nkuko twabisezeranyije abantu, reka udusimbukire uduhe le contre offensive muri Ukraine turebe ibyasohotsemo kugira bigende neza kurushaho. Ndagira ngire ko Ukraine ihagaze neza ku isi. Nicyo gihugu cyitawe kurusha ibindi ku isi. Muri make kiri kwibere. Rwose Ukraine ihagaze neza. Yego. Kremure bya biro by'icyuka by'Abarusiya byavuze ko G7 na European Union bashaka nimugwa tubivuze ko Ububirigi bwasabye G7 ko bafatira ibintu bafatiriye bifite agaciro ka miliyari 300 ko bagomba kubiha Ukraine aida nk'inkunga cyangwa loan. Putin wese avuga ati ibyo bintu tubaye warning kuri cyo kintu. Ngira ngo n'umuntu wahise nkosora ko warambaje ngo G7 igizwe n'ibihe bihugu. Mvugamo nka 5 ndabyibagirwa. Ariko yabinyibukije ngo ni Amerika, Ubwongereza, Abafaransa, Abadage, Italiyani, Japani na Canada. None burya G7 iba mu cyo twita Global North. Global North nyigusobanuye nuvuga ngo naba abakire. Abakire uvuga ngo na Amerika yose, mu Burayi bwose. Kafatamo Israel, Japan, New Zealand, kutana ikintu bita South Korea, undi ni bita Global North. None urumva ni benshi ari barindwi bo basa nk'ari by'abanyiri byo bintu. Ni bagiteri. Niyo bita G7. None nura icyo twita Global South, ubwo n'ibindi bihugu by'icyuka byose bisigaye by'abakene ibyo tutavuze mbega. None nabo baravuze ati mureke dukore G7 yacu. Yego. None bayitangiza ari nka G5 bayita BRICS. Ariko noneho unura muri G7 nta muntu numwe Putin yashyira ku butegetsi, nta nuwo yategeka. Yego. Ariko muri G7 ya Global South bita BRICS harabo Biden ashyira ku butegetsi. Yego. Biden ashyira ku butegetsi president wa Brazil. Ashyira ku butegetsi president wa Argentine. Yego. Ashyira ku butegetsi minisitiri w'Ubuhinde. Ashyira ku butegetsi president wa Egypt. Ashyira ku butegetsi abantu bayobora za Arabia Saudite, bayobora za UAE. Neze Dubai si Amerika. Cyane rwose. Neze Arabia Saudite yishwana na Iran, ubuzi ko ari nde uri kubikora ibyo bintu. Kuko turabona na Blinken ajyayo. So rero nuko nguko bimeze, ntago rwose BRICS ishaka guhangana na G7. Ibyo bintu ngo bya economy ngo BRICS ngusigaye ko economy G7 reba izo nganda zivamo ayo mafaranga n'izabande. Nubundi nizabo nyine amafaranga yose Ubuhinde bwinjiza n'ayabongereza. Nese impamvu yayo Pakistan uze ko ari iyihe? Bakoze projection kuko burya abanyamerika bino bitwe tuba turimo barabyize mu myaka 80 ishize ko bafite fit tank zikora bagakora sese barakavuga ati Ubuhinde nubwo twabufasha bashaka kuzatwivumbura bakata bateganya icyo twita projet politique. Bafata Pakistan bayiha nucleaire, wumve kuntu India bari bigize serie. Yego. Noneho uvuze ngo Ubuhinde ni bubivumburaho buzahita butera Pakistan, bahita bashyira nucleaire mbere na mbere. Ariko niyo mpamvu ubona Pakistan itajya mu ntambara, nta siranchese ziba hagati y'Ubuhinde na Pakistan uko Abahinde nta karindi bazuye. Yego. Baravuze ati twebwe turabongereza birarangiye. Bigumira muri uwo mujyo. Yego. So rero Abarusiya batanze warning ngenda zishaka nkazibura. Ko ntari zirita. Kuko Putin nimba atazi neza ko ibintu afite byamugeza muri center. Nuko atabasha no gukoresha ibyo binakanga. Yego. Ushaka kuvuga atafite gaze na
na peteroli Amerika ikeneye donc barabakeneye ariko se kuko utabimenye bwa mbere ntirwe unatera ikintu gukoresha ibyo bintu yego ko wagera muri center ubundi yagombaga kwita bakupira iyo gaze atiriwe ajya no muri intambara no mu ntambara akavuga ati hari ibintu bibatunze mfite reka mbikupe ku icyo gihe byari no guhita bibasunikire ki mu biganiro bari kuganira rwose ariko bamaze kubona ko Putin nta tabyitayeho ngo ahisemo intambara baravuga ati ngo turaza turi igihirire ntabwo uri budutsinde yego so noneho bya byose bazungu ntabwo bari gukina rwose aya mafaranga miliyoni 300 bazaha Ukraine rwose umuntu bita Boris ni umukandida ushaka guhangana na Putin mu matora noneho we ikintu arimo arabwira Abarusiya ati iyi ntambaro turimo dupfusha hano bangana gutya nta kimaze kandi kuko nta kimaze ngiye mumpaye ubutegetsi mu kantora nkafata presidence yego nahita ngira ute nahita hari n'abagore bari kwigaragambya naye mbikubwiye ati doko barabagabo banyu bagaruka iki byose igihugu kikongera kikagera noneho komisiyo y'amatora isivuga ngo wowe amajwi wazanye yego 15% y'abagusinyiye kugira ngo nyine wemererwe kandidatire ntago bari valid ni kwa kuno bavuga ngo abantu bagusinyiye ngo barapfuye umva buryo ibintu ku isi ni bimwe ni bimwe cyane ariko urumva arazira yuko ashaka guhagarika intambara none Putin rero nimba akunzwe cyo kintu ngemba niba uzi ko ukunzwe waretse uwo muntu mugahangana mu matora oya ababizi ko yibeshya kareke ibyo bintu mugahangana yabitakarizamo rero yirinda gutakaza urane impamvu Gisekedi arenze yabwiye Katumba ati wowe rwo nubwo Kabila ngagakwiyamamaza wowe ngendemera uzaza duhangana mu matora ntiyamutsinze nabi cyane n'uruhe niba uzi ko ukunzwe rero reka abantu biyamamaze ubatsinde ikibazo kiba kiri oya ubizi neza aha Roma ya Hongiriya yavuze ko ibintu byo kwinjiza Sweden muri OTAN itabikeneye Hongiriya ariko urabizi menyere muri Sanchez none ibingibi byababaje Amerika cyane kargo nimba bibaje Amerika Victor Orban arongera atekereze kabiri nkuko yatekereje kabiri yemera ya lobby ya Ukraine kuri jya bari marakene uyu nguyu Sweden izajyamo ntago Victor Orban afite lobby yakopoza abadage n'abafaransa n'ibiki byose barabamuhitanye icyo twita Dutch ni nka Netherlands yavuze ati tugiye kohereza izindi F-16 zigera muri 6 kuri Ukraine ofete yebe F-16 18 none ngo Romania isemera ko ushobora kuzohereza ariko akagira ikindi gihugu cyemera training izazo ahubwo atabanya Ukraine nitwe tuzazibatoza we zizane rero bazijyanye muri Romania 18 ahamaze kugera 5 ariko none bavuze ati hagiye kwiyongeraho n'izindi 6 ngo zabe 24 urumva rero Ukraine yita meme na Denmark nayo yemeye ama F-16 nayo afite umubare uhagije wanakibutsa ko abantu F-16 nizira ndege Amerika ifite rwose F-16 ni ndege mbi cyane zigura miliyoni 70 bivuze ngo hano mu karere umuntu wazigura n'Kisekedi wenyine yego undi kuyigura byamusaba IMF gufata IMF ya F kandi IMF nesimba ari imwe ari miliyoni 70 IMF yago mweso burya IMF ntago ishaka kurenza miliyoni 200 iyo bakajije bagire bari ni tanumva harimo F-16 zingahe ni yewende enye tuvuge nyeda tuvuge Kisekedi we naguye ko afite lobby ya miliyari 7 agomba kuguramo intwaro muri no man direct nta muntu yatsideni urumva ni mudomo 7 ntago azegera igura F-16 ntibishoboka President Zelensky yatanze proposal yiha inteko kugira ngo bamwemerere kuvugurura amategeko ya gisirikare urumva igisigaye cy'igihugu donc urangiye nkunda umuntu bazi inteko ibintu agiye gukora yerekana ko abafite think tank yerekana ko azi ko leta igizwe n'inzego 3 hari executive parlement n'ubucamanza rero umuntu avuze ngo nzabaza parlement uwo muntu abazi ko izo nzego zikora azubahiriza ahubwo ati ngiye nimunyemerere mpindura nkora amavugurura mu gisirikare mu bijyanye n'amategeko kandi munyongere iminsi ya mobilization kuko barimo barangaje hari akwangaje nabwo bazi inteko nta gupfa gusohora itangazo uvuga ngo ukeneye abana b'igihugu nkaho ari abawe
ubaza inteko ko yemera ko by'uru nasora itangazo. Yasabye ko bamuhinda iminsi 90 kugira bakomeze mobilisation ndetse banavugura kuko Zelensky arimo aragenda ahindagura abasirikare ndetse bishaka no kuzagera kuri uriya Zarushini uyoboye ingabo. Twabonye ejo ndi twabonye mu minsi yashize ko tutabivuzeho, twabonye minisitiri mushyashya w'ingabo w'Ubushinwa avuga ko azagomba gufasha Uburusiya muri intambara. Kandi ngewe nemeza ko Ubushinwa n'Uburusiya ntago ari inshuti. Ahubwo nuko bose bahuye ku kintu cyuko banga Amerika. Nicyo cyabagize ubucuti ariko ubundi in background ubucuti bwabo nta hantu bushingiye. Kuko urebye Amerika na UK ntago bafite ubucuti muri diplomasi gusa. Uyu ugiye n'inyuma ho busanga ari ibintu byo hambere ndongo barabihuje gutya neza n'igihugu kimwe. Impamvu tuvuga ngo ni igihugu kimwe. Ntago ari burya ari muri diplomasi no mu muco no mu biki byose. Ariko iyo ugiye inyuma ho usibye kwanga Amerika kwa China na Putin, iyo ugiye inyuma usanga ari abanzi. Nta faranga bahuriyeho ntaki. Urebye n'uburyo bashaka kwemeza ntago bisa. Noneho nimba rero bahuriye ku kwanga Amerika. None umuntu akavuga ngo nzagomba ngufashe. Nuko azi ko inkoni uri gukubitwa arize. Donc Chine ikeneye Putin uhora mu nkoni we zitamugero kandi we bakaba yazirya. Kuko nimba bashaka kubaka renouveau mondial no kugira ngo muri center Amerika barimo iriyo yonyine. Chine si iryamyemo ngo nigomba gusohoka bwa mbere. Ntumbwire ngo Putin utaraza ngo ni Amerika ifokasinze cyane. Bafokasinze kuri Chine. Ubwo nigomba kurya inkoni nyinshi. Putin we yemeye kuzimurira. Namavuga ati ngenza agomba ngufasha ugumuzirye. Noneho nanjye biga. Noneho Biden abura umwanya wo kungarukaho. Chine bazo bwenge cyane. Bara n'abanyabwenge. Chine yasabye Zelensky yafashe liste ngo y'amakompanyi afashe intambara. Baha inkunga Putin ashyiraho n'amakompanyi ya Chine aba muri Kiev. Rero Chine yavuze ati twebwe dukure ku liste ntago dushaka kujya muri ibyo bintu. Noneho ubwo urumva Chine ikikora Chine ibintu ibwira Zelensky bivuze ngo hari ibintu byinshi igura mu byo Zelensky asora hanze. Chine igura grain nyinshi cyane ya Ukraine. Bashaka bari kumukanga ati tukure ku liste tugume tugure grain. Nutugumishaho amahanga azineza ko turi ahantu tutishora mu ntambara n'ibiki byose biraza kwangiza aya masezerano muri grain. Offensive nizo ndumva izindi nizisokeje tuzaziganiraho. Murakoze. Reka tubashimire rero kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Tubibutse ko mujye mukora share kugira ngo iki kiganiro kigere ku bantu abo Twitter aba elite, abantu bafite inyota yo kumenya politike n'uko isi yobowe muri rusange. Mushyiraho na comment izubaka, yewe nushaka kudutuka uzadutuka ariko nta kizatubuza gutanga twebwe pa kuba dutaha mu nzu zacu. Ubundi umuntu wagutuka ukababara ni wa muntu ushobora gukomangiriwe nta kinguri kuko ushaka kuvuga ati umuntu yiriwa ntuka ntago ari bunkingurire. Nawe se umuntu gutuka nta mudahuje kuni nta biryo umusaba nta waba ari icyuka. Rero turabashimiye, reka dusubire mu kiganiro gikurikira. Murakoze cyane. Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu bidukikije. Uyu munsi twabazaniye muganga uvura ibya Kinyarwanda, akabavura indwara zose zananiranye. Indwara zose, ikibazo cyose waba ufite, hamagara muganga 078553 46 Uyu muganga arizewe, agaruza ibyibwe, ahereza abagore babuze urushako bagashaka, abagabo banywa inzoga bakazivaho, abakobwa babuze abagabo babona abagabo. Uyu muganga nta ndwara nimwe atavura. Abashaka kujya mu mahanga, abacuruza mu gahomba, abafite ibibazo bitandukanye byo mu ngo zanyu, mwese muhamagare muganga 0783 Ni umuganga utajya unanirwa n'indwara nimwe ibaho yo ku isi. Ukeneye ubutunzi, ukeneye kugubwa neza mu rugo rwe, abagabo batesa abagore, abagore batesa abagabo, uyu muganga byose arabishoboye.